Kublai Pibaro kani kadeka Apex News India ki khbor ban puli de piba koridor marbo. Tingnya phashwa shakimat ki bakong san. Khubor ki babanya ha kajing punrai ka bakong san katanat ya dari kala kentat ya kajing terwa banchim jaka na kahima maharam na kabinta banbu ya ka BSF camp ha kaso bajram put mula southwest Khasi Hills uba soklet uloong bawat la kahima maharam kala menjur kham menchwa ban ai jaka na kabinta bante ya ka ketem kaba latmu Henry ka Defense Ministry kala kentat ya kate ka jingtmu. Da ka ba ai jingtmu ya ka jingjan bat upud usam bat ka Bangladesh. जिग जग जा रहा है Can you split the this is one. This is one. Yeah. Basically, this fencing is generally treated as ISIS. Ka Delhi Police Special Cell kala pinpra ya kawe ka ISIS module. Bat kala yo ban kem ya ki arngut ki brio ki bala suba ba ki dei ki leno. Ka jingkhanra ka bahe baha banyale persha ya ki leno. Katkum ka jingye thu jong ki he sarkar kini ki arngut ki nong sha keno uwe ubadei na Delhi but uwe pat ubadei na Madhya Pradesh. Kini ki arngot ki latmu ban thambor ya ki jaka babun brio ha kanong ba jongkari ha kapor le kamen puja. Ha ka jingye tho khana ka ba ai mansim na ka chia gaw Dhani Shah Royal Enfield Showroom Umonir Ali unongnya kali erekshaw na Santoli ulapen urlong ya ka jing angnur jong u baro shi jing em banyo ya ka Royal Enfield Bullet ulasio ya ka pisa baro kawe iwe point sa puwe lakting ka ha ki pisa kiba ulalum bat pelang ha ki khat arsnem kinong tre jong ka shirum Kilasyam por laisni banken ya kapisa kaba ulalum. Da kabala pinkala ya kajing thiet kabaret sya kabahe. Moro to hopon eto Royal Enfield bike lom buli bhabi aso te moi hopon do eto kilar hobo aro paisa eto lois kostor hoi riska solabalo eno kosto kori aso re kali to profi bora mo kosto kori aso eto hoai na guni ase aro eto aro kiman toka ase 1,41,200 toka ase eto 12 বছর হইছে দুখিয়া মানৰ কষ্ট কৰছো আৰু কি কৰিম উপায় নাই আৰু এক টাকা দুটা কোৱালি জমাই কৰি কিনে এটো খুজিছো আৰু ৰয়েল বাইক লম বলে পুৰা সপোন আছিল মোৰ আৰু
সপোনৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আজি পৰহি হ'ল আহিছোঁ ইয়াতে এতিয়া সপোনটো পূৰণ হ'ব আজি হ'ব লাগে আৰু গুণি আছে বহুত মানুহ চব কষ্ট কৰি আছে মোৰ কাৰণে হেল্প কৰি আছে চবে দাদা কৰি আছে চবে কৰি আছে কি কৰি আৰু Haka jingpen pau kabapen kendet ya kipat ba ukli jong ka alpha 1 uparesh barwa ulaong ba uzubin gad uday uriu pau haka jingrai asamis ulala ban khlat no da ka jingpen yap yalade ha Singapore habaya kren kerpang bat ka the truth India ubarwa ulaong ba uzubin ulasha khuslai bat phat jingmot jing perkhat da ka bakdo sha ki jingya kren bakhadu jong u bat ka jingya kren ha WhatsApp Henry ka jing toket kadang ya chakmat ha ka ba ka SIT ki pulet Singapore kimpat la ban pentikna ya ka daw jong ka jingyap jong u এইটো কাৰোবাৰ যেতিয়া মনত সোমাই যায় না এইটো মেনিয়া বুলি কয় মেনিয়াটো যেতিয়া সোমাই যায় যিটো মানে মই মৰিম বুলিয়ে ভাবে এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ মোৰ এটা ভাগিন ল'ৰা আছিলে ভাগিন মানে আমাৰ মোৰতো বাইদেউ নাই মোৰ বৰদেউতাৰ ছোৱালীজনী ল'ৰা তাৰ নাম বলম নাম আছিলে বলেশ্বৰ নাম আছিলে বলম মোক এইবাৰ মই মানে বিভিন্ন বাৰ্মাৰ পৰা আহি গৈছিলোঁ খুজিছোঁ বলম কি খবৰ মমাই বোলে মই গুচি যামগৈ এই হেৰিয়ত নাথাকোঁ কেলৈ গুচি যাবি নাই মই এই সংসাৰত থাকিবলৈ ইচ্ছা নাই তোৰ কি সংসাৰ তোৰতো চব আছে ককাই ভাই আছে মা দেউতা চব সুখে নাই বোলে মই আৰু এই সংসাৰত থাকিবলৈ ইচ্ছা যোৱা নাই তাৰপিছতে মই যেতিয়া এসপ্তাহ নহ'ল মই আকৌ ৰাতি পলাই ঘূৰি ফুৰিব লগা আছে না তেতিয়া পলাই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া দেখোঁ মই অন্য এখন জেগালৈ এসপ্তাহতে আছিলোঁ অন্য এটা জেগাত শুনিলে বলম কৰিলে বোলে আৰু এবাৰ কৰিছিলেহি বোলে সেইটো কৰিবলৈ ৰছীটো যেতিয়া লগাইছে ডিঙিটো কাটি দিলে আৰু এনেকুৱা এটা হয় যেতিয়া সোমাই যায় না মই চিধাই কৰিম জীৱনটো মোৰ একো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাতত সোমাই যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা আঘাত পায় হৃদয়ত তেতিয়া সেই পথটোকে বাছি লয় মই সেই পথটোকে বাছি লোৱা হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ চিনেমাখনৰ যিটো বনালে যিটো কাহিনী খুব এই ধৰণৰ মানে হেৰি হৈছে আৰু জাকেটটো যেতিয়া বাৰে খুলি আছে কৰি আছে সি নিজে পৰা নাই জঁপিয়াই দিছে আৰু যিমান হৈছে মানে যিমান দৌৰ সাঁতুৰিছে মানে তবু মানে সি তললৈ গৈও আকৌ সাঁতুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এনেকুৱা কৰি আছে না এইবিলাক চাই হয়তো কিবা এটা ফাৰ্ষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব পাৰে ই কৰোঁ বুলিয়ে কৰিছে নেকি নিজে জনাই Kajingja kabashirkai hapra yagraj upara jong president barim jong ka High Court Association u Ashok Singh ulasha penyap da kabashirkai hajan ka Civil Lines Harsh Hotel hakamit jong ka Singi Palay ki pulit kilala banwat state ya urunar ubatip kerteng kum u Vishal hadien ka jingtwet ka babnya uni urunar ulaman saw bat lakem da ka jingya tali bat ki pulit arngot ki pulit kilaman saw malumala ha katay ka jingya siat kuli ये अभी सीज नहीं हुआ है उसमें लग गया है
Kisipai kerpang jong kakenhun center Russia, kila rakhe ya kasngi seng jong ki da kijing hikai bating ha kajing yele kai, kajing sumar, bat kajing hikai bapindan kam da ki kali, kabapen ya kajing klan trekam, bat kajing long balapin kre hamadan thma. Происходит подготовка молодых, вновь прибывших военнослужащих к выполнению боевых задач. На этой точке отрабатывается продвижение дозоров по населенному пункту в условиях контакта с противником. Дальше зачищаются здания, досматриваются досконально. Если обнаруживается противник, он уничтожается. И, соответственно, потом также организованно отходит на исходные позиции. Ha kajing kabala banlong kajing penpau kabakraw tam jong usnam hajar arthusan ha kalyang kajing start beneng. Ki start science ki lalap ya ka super earth kabakham he hadu sausin na kaperthei jungi kabajingai tang arphosnam kajing shai utei u planet GJ251c uyat saudong hapo ka Goldilocks zone jong uklur red bat ubasaw ha kaba ki jinglong jingman kila ban kershan ya kajing em ya kane kajing shem lapan mi ha kakot khubor the astronomical journal da kinong wat banya jong ka Penn State University. Ka India kalapan bana ya ka jingele kai sipai ha ka khat arsni ka ba kan thop ya ki sipai duriau bat ki sipai sun ha khapot Gujarat Rajasthan nadu karai phau terek Urisau hadu ka phau terek Unaiwen kani ka jingele kai ka ba he ha kalalong nadu Serkrik hadu Jaisalmer kan tenju ya ka jing start jong ka India ka jing buddin ka cyber bat ka jing la jong ka thama electronic Lakhang shipo ya ki jaka sun ki bajrong hadu arphupra hajar phut na ka benta ki ling sun padba kum shi benta jong ki jingkhang jong ka NOTAM.
Hakim Agnipat kabalas dang ha usnem arhajar arpuar kalala banyo isyen ya ka jingpin kala kabakraw. Layathu baka tenat kampo yeng kadang perkhat ban penjelan ya kapor syakri jong u Agniverse na ka sausnem sya kanriu ne prasnem. Ban penlong ya katay ka skim kabakam ikring. Kakenhun kabaningkong jong ki Agriverse kaday ban ni laha ubanay jiliw arhajar arpunriu. But kanu ka jingpin kala ha ka polisi lakmi lenti syuakta. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. Hakathan Mehroli jong ka Delhi, kalami ka jingyasiat suloy kabalingkot hapdeng kipulit jong ka Delhi, but unong le comes new balawat, ukuku kwa hadia. Utay unong siya kano, ubalawad ha ki katukat ni kimukot duma, kintop ya ka jing ay tiarbian, ulamensaw ha ka jing pensitom ben jong kipulit bat hadien balakem yau. Arngut kishnrang pulit, kiladeng da ki bulletproof vest, bala banyada na kikuli. ये अभी सीज नहीं हुआ है, उसमें लग गया है। Badaki tuki kubor nilapoy siya kabakot, tadhado bangindaya siyambiyang kublay shibun.